komuno na obi ba sabi oko school kra or the okom and eko ube komuno na obi yare kakra bi anka impose owo anu mama akwaba emfa ubra Ghana nsem TV GH so wo friend me adwoa searching ebusuafo papa ya odene nsem atudwa e wo radio so a okekemi oye contractor a oyi kwan na onye contractor kwa osanso eye ohene a kire se we tutu ni kente anahinche eboniti osu radio so ma ne ya sapon ne sen a ne ya sapon ina ne se His Excellency John Dramani Mahama to ayenko tom ne yemboto ma dry sisi yenyeske mpom ba kohoma and I want touch in the chrome aye basa e be Christmas and so just said bia aye basa mon first time e not ohini e kire say wonska kokem His Excellency John Dramani Mahama baye oko 9 months wabeye president da ofi abemi no ojaka e na ban foforo no baye obetu ai so omo so afiri abenfo ne say abemu na se wasan so aba na sa ban dada na ejaka onti otom na mo abre yenti nsema ohini e de eto sebe ni bottom riwa na ewo enti opanyene eno ne de mekese yen sheda asoman no ensua ho nidi say we ye bio e de say o house e ne bre amanfo and ni nyina so young citizens no ana ye bre wo they say ye can contractors akatia akamu ne wo chia ye ne ade wo be komu no na anu nti obi ba onko school biom waje school wo be komu no na obi ba sabi oko school kra or the okom ana eko wo be komu no na obi yare kakra bi anka impose owo owo zika obetumi de akwa hospital a anka ye betumi asebo ne nkwa no na say nipa no why jamede meka say nipa no ebia sedia Jeremia kan no nani na yem no won akekere say empokra obeye da ache omanpehene ana MPB ana okitiru ni bi scientist enso esan sa sabe yensui ane yembanga emprempren yi yedi bu oman no na nipa no wahwere ne nkwa moyen because at the end no ya pe say ya kwen anim na yenso yemanyi eye kra be hwe te say amanga empo ene yetumi de Singapore example yetumi de South Korea example simple because one Ghana wo ye ndakoro independence day and I see here say no wo ko Singapore eho yemfa wonyi visa do wako enso ekra be hwe ti da ben na sabio yenso yebedu ho mempa ebo ne se nyame nkan akoma nyame en tu yengani na oma yehu se sabio nipa de wo wi ase se utumi sakra if you say sabe okwasia no so ndi on sakra da sabe bia na otene kan titimu enso hye no ese se ope bibi e cover ni tikeke o so nye eno anope eno na mo ayen Ghana ese se ye kwen anim Ghana ese se ye tumpon wotu kwan na wo conferences na ko hia other Ghanaians owo from makrum habe 10 years da wo shedi di bia ne the way anyame abue na adwene mu a ya wo ade papa na aka ye totoi na se ye hwe ne etumi esakra no say oh aye contractor for akatua last year and as last time last administration we yen say amwa into this time no yende yen sa ye be ye pepepe na me akwen anima opanyene ye benya your friends saying future good leaders are make say bia yare nti na nipa no wa hwere ne nkwa ekom
ebebrase ama yenya hoden obi ba yensakere wo school so ko school abrochira obekọ so akọ na wasua na sese otua na adepa nyame ade ahye ni mu sɛ ameka Jeremia no oso nim wo na yem kransa na yewo ubehu sɛ human capital no ebe increase na ebe ma Ghana ayekra behwe Nana de waka ne yie pa na meja okra mekatifo ye ne nana opare kwafo eye vice chairman de ma Ghana Chamber of Contractors Construction Industry ono na ye no edin komo nana aya na yen omamufuo no yen so ane ye no moko mu yi akwan ma ya na contractor ongu akwan no so emfuturo kwa na odiku yen ene contractor do ye wa ha kra yesei ene contractor wa yesa no ma afrikwan no so yen bisam hu se contractor no ono no de ne pe asesa no ma afrikwan so na yen so ne ato ya no e de agomo so eti ano so nkyiremu bi wo ha de be ma yen na nei omamufuo ya dodo etie yen omahu se aya na enoma ne bi edo so bo bomo no ha na ehia sa na tie nkyiremu bi wo ho ana e ba che yu nkyiremu wo ho okay na ansa na mechiremu no mekese meye vice for Ghana Chamber of Construction Industry no yenga femu de ye ni edi two ye members we contractors menkese Ghana Chamber of Construction no enye contractors mkwana we ye members. In fact, all the professionals being institution of engineers, institution of architects, your friends the grader, there were 14 members and combining the Ghana Chamber of Construction. You say contractor, you may be an engineer and usher so. Engineers and American kind where your members. Yen won edia kotin ewo entutuimu. The build environment no ebetumi ewie peye ana ebekọ nanim. Now, say contractor ye kwan na say ode insu oyakano to do water bowsing. Say ode insu begu so emri ni mri bia. Opehene eno no enye say contractor need insu begu so sa keke. Eye contractual. Eye nia contract no sign no. Eka ho a ekire ne say oye adwuma na at this point ese so oye ne say na wunim ebi wo ha eye nia aye suban say obekọ no in a quicker way and I say shorty way enti onye if you say insu ade begu kwan so eno ye another cost so ohunu enti ani obese we sa cost no na penso aye wo mu ya sadio nitia aye wonding etano a double nature say the forensic audit no ye mu bi yetena radio so kan ya say forensic audit ya Koko Roads 2017 aban no wo ho ni initiate ye no e de fa so de ben e na de bre o man no edika and the bre o man no because anything I'm used to the word say doing forensic audit no obi any wa ochi yeah the papa part it has come to stay with us can yen say so we are juma ma ban na sebio se bibia da ho fan ka ho papa na mum se wo ye no wo emra se wo ye se we make sure say na nipa na mo de ka wo jiaye wo unchiaye na afede
wo sanction say because of that time ye ni mo yen system ni mo forensic audit and a validation opanyine me sre etufo anase makabribi akere sebe yen panyinfo okay say would you be car before say ni ehunhia pa ene say o opanyine me de oka na da say betua oka anase obeka adwobere wasem ebe kere no na akwete se dia se bi o sanction insemu ana peye se ansana ma no ewie no na ekwa akoye eka amawa se beka no eta utiso no and this case na ya aban tanka aban bi tie yesufre ene abebre star contractors kumwa anka masema ni se yenki forensic audit yenki validation na mum ekani bi ache entonto yenko don na se bibi se wenu ma bibi ahye wenu ma na wototo a ebin na ekom ye yaw ewo wi ase ma futunin okay aya na contract a edile yɛmfa ne sɛ ɛyɛ nana ɔparekwafo na woman akasa no woyɛ contractor na wadwumadin ɛne ɛyɛ Gelcon construction company na woyi kwan bi ɛkwan ne delay saa na ɛba ɛyɛ ɛka ɛwɔ saa kwan no no mutimi vary na because ebia nka ne cement anka obeto no 2 years ago no say cement the day no ɛboɔ na sesa ebia young roads bi ade be bridge say no amane so asesa eti say ekoba ne say na project ni delay whereas aya IPCCB project ni so wunwie because you will level bi adura ne yesa wo raise e no kwan ben so na mo fa so etimi e break even and amutimi aya variation fa aya mo eka e wo akwan no so you opinion medase sa question no krama sebe masro kakra nyese masro se mani edi so wabusa me sa question no na mmom your question a ewunya a se emere wo ho ne ye kirikiri mu especially obi oye engineer man kirikiri mu a anka obesro na mmom wosro wi a obesuama aban na or the contract and emba yen adentina mekasa your contractor akwanya ye no ye no service stage by stage my main yem faton keto ebi I say we say go quota so now the yanka asphalt kra wo be sha asphalt no wo gu anampo kra wo megu awie no my main fa pokura kwan yi enyam faton ho okay wo sha se fi ofanko na wo kwa aya no ngegu asphalt wo mu wie ye wo last coat e don hwe gwata na no a wo be say pavement curbs na wato na se izuto na egu kwan ne so a ese efam wura mu no yes wo be say no na peja no na peja because ne asetra ne se ese se ogu final coat na kwan no ane ntokro no ayepe ne wo mu ne se every stage bia wo be ye no ye wo ne the American protocol say ne sustainability it says fedodo and empendodo ha ebedi na ti ansana say eno ne ya ne wo soro pa o yemra form kakra eye federal rules and awo mo ye sabi krase kwan no wo to make us go gravels we are no agu bitumen no yese ye wonia wodi be go so first and no offer the primary sale no we are no agu seal nankasa as a matter of fact in the normal way no yes and seal no we your second one e ka ho let's say quota no agu ne mpanga bi sa
na make us say why you wo gravel work we raise certificate no contract ni mo we na tro say e bia within 90 days e betu awka 90 days ni entu awka opehine esa wo contract ni mo say ko ni wo to me e pack wo tools na wa pack wo tools do kra wo to me charge employer no say we wa pack wo tools wo and as we equipment was site ho yeah na sebe onye sika ntua wo ase sanka wo charge no but young Ghana for yen enye nyina na e apply anunti the best you can do is ube twenchen adwuma ne so opehene se wo go gravels sidi ensu etoto sidi enfuturu we environment yeah na eche more than 2 to 3 months ube back no na gravels no asay anasempo any assessment enti the papemwa as I say we year remedial works ewo gravel na wagu ne so na esan ye pepe say dia as what penefa whereby say we may consider lab on it. I mean the quality of the work we set the standard no and san and campo wagu quota but you must say why a certificate no etwa 3 months yenjia oka in fact edumudi to meet 1 year yenjia wonka make I say ebi wo kwa etwa 2 years yenjia oka medical course be mo a ebi mo gravels say no and number 4 years yenjia neka enti ese okoto aso assuming so metua neka within I mean for that period na okoto aso a yemu sese awode bembiom no wo na or they restore a final to sa gravel level no and san wagu so near ya ba ne ya ne say obema wo apply variations e kwan ne into aso hiana now am out the offer extension of time okay sidia ebe cover ebia a loss of contractual time no ne ya kekeka ho ba ni nyina mu no as a tre ene say no ntina ma mesro no esa